Narendra Modi eva khwaidagi phattaba prime minister sina oibadagi Modi government na hayab yes masima yamna in hagajaba pot amoy Manipur da su side matikcha da moy oiraga mai government du government nati chief minister chai manga or ma government nati ba ma government is permanent nomenclature ne ba masi wai ji hong to ka da bani na masi Narendra Modi na maya khi laga photo kudim front page nu digi yawi ai front page showing ningde ko aduna masi akhoi na khitang khandabam changi atoba last point am da hajige masi Manipur phagat an si hari ba se hojik phattaba mayam ama hingi ba ko an kai hanuba mayam ama moi si loi hiba nga hi dori bra akhoi praja sina ai haijen bati makhoi si 29 that election tor de makhoi khara di 27 le ritana 29 that phanyam di loi khra ne ne chod khon je ba phattaba sina nei be ma phattaba mission afaba thabak pedong mi de tawda bani ko aduna ngasi Manipur da phattaba sing sina ne Manipur mangan bane moi khara sin mangan bani ai ni chod khoram jari masi moi khara phattaba sing che masi ong ta punsi se tenje lo haibu wanate makhoi je hek lotion ba isona thaujan pipio nai ni jari lo paisa ba sin mi si leibi ya ba sitting ngasi Manipur ma ja mulli bane ko paisa si sin mi si leibi ya ni ba Manipur Prithvi mapam te oidrasu Manipur ti aina hajabana paisa chi do akhoi di khongot ki paisa tin adum lobiu aduga noina Manipur gi kanbagi wakhan khandraga na khoi ni sikbe serbe wathi warem do kana ta doina haiboni ta nga ta ri Manipur kanbagi wa ngang mundana ko hojikpo dharma sarma kari gyan man ta deba adu nai hajabasini akhoi meeting si matam mangna bagini adu yamna yam nuai ta balai Manipur si de aina che supposing atopa mana aini masi kanu hajabi wanate ko yenbiu konung da nuti gi hojik che kirtan do chak sari ba siong ti yenbiu ai nga sai chapot masi angap pane ba maching ki bang nda bakar adu mafong ko di wangkai lami sele asom chale everywhere da hojik festival cham mang hakte ne community hall ching chak chabam meeting chakot ban ti kani muk tok de ba community hall lekai le singge meeting chakot ba amuk tok na te chak chabam ni ko Manipur hide asina diabetes na ai hajar roi masida yam kan hajar roi ai na hajabadi akoi Manipur kan nabi wakhan ju khara khan biu haibu wani to ko aduga adudagi aina wafung khara ung thamjan balai si surul se kakpak te ba ground rule di moi hante ki matang thugai di hare moi operation di numi kaphale dana ko aduna adudi amo phare masida hendana hoji Manipur tori basi ILP na hoji inaline parameter leitra tha humong khuding ga ita bata rupa chani pan loe adi lising chama bu loe moi pasa dan mo thoi ILP si jo atopa man han phamnai ba chawbam na hari mani imphal area de train la anen ai de train si sukla la ning te ai wa kan dati sukla la ning de ba imphal area si te kan sing da dum lo sin ge ba madam train la tri da koi nam control to bungam driba mitop singse tre laga de khoi si Patna hol ne ba si mafang Imphal si Imphal is become Patna to lakne ba matu tungi wakhal si de le ba khoi na ahan jing ne sukan khan de ko aduga atopa aina wafam aroi bam da haije ge hojik le de MLA sing ne di Manipur kan manga hoy hojik le ba MLA se hojik le ba sing je Manipur kan ge de ba MLA na te ba makhoi di masa nungani imung manungi adudagi adung hakne ba ko hoji Manipur kan ga ba miyo sindi masad honesty leiba self sacrificing spirit leiba corruption tok da ba leiba ki damak da thawai ka tho pamu do mission du anoba group amalaga ne Manipur kan mangam ne ba khwai dei lu bis character ha si maru ni ko aduna pajami amna akoina ain haibo wayam singchi asumba afaba Manipur kan da mi anoba puthok piyo ba ko han gi mi sitina aina moi kahalu kahandegi nati Manipur kan ge da midi akoina uri basini ko aduna yamna diwasi yam lei ai hajar ro chwai de losin jage aduga akoina ngasi khange da badi ko hari bo operation cha thabasi yamna selective oiba mawong da chathai haibagi yaning da bo oina hari banga sagi Kuki History and Identity Protection Committee gi maikai dagi thorak pa role gi matung ina Nemcha Kipgen Deputy CM amadi tongan ba Kuki ge MLA singsi makhoi punna resign tawgadabani haiba wafam chu thamlakli sigi matang sida papung gi assessment da kamaina yengba yai aduga tang kundagi changsal leiba sumlaba operation si papung masi khulai phaba sibudi nakala marom da adumak development kharadi
at least kharadi phangabra haina khanba yai adumakpu pabung gi assessment da pabung gi point of view da pabung kari kamai na thambining pabung dang thambi ai ahan makta da ngasi yang biriba khwai punamo pi kai khnu bo chari amasung janupi ani mo poina ikai khumna jari aina khwai ding akpadi lairon wifi hari ba khonsa khulse aina masing hangdana mathak da salaga ai ayama tum lem khongle yamna sparsely populated oiba adudagi army 57 mountain dipse magi hek next door ne sembri is the labne ai machine ba in khwai ding ei ngasi bok dai ne sum guri ba army na tori ba si kari no ai ba se ngasi india hojik militant sing do sien gre hai paushan likoi grab ne ko khulai di ka su na ti ne men di khoi si mi du ne ha ba akhoi ne phaga de si mi du ne ba khulai na ti ba khulai di moi na hana khara khulai de akhoi de uthoro pai moi khulai de pha ne uthoro pai hai khulai not important akhoi ne phaga di militants tu ne ba ko hauji india ne tori drama makhla mara mukhalle ba ko akhoi si tori be si su de di Shugi operation ka shu ka krasu madu ki di moina operation cha thare tan hoji ka pe khole na khara to drama makhalam ne loi ko madu drama ji pukchin seng na tori ra seng da bra masisu angapam ni ko ain hajege atobamna kuki gi hoji kuki history and identity protection committee hai base kuki hai base documented proof lai bani makho ji refugee ne na moina grant pangi 1957 ne pangi 59 ne pangi 66 te pangi india government ne bi refugee grant ne ba aduta refugee ne hai base akoina mai dna di aurabani ko history sahi chama lising chure sune my dna the blood to change so we and kuku once a cookie is always a cookie ko cookie you ready mai once mai is always mai adu lakne ba once naga is always naga adu degi akoi gazette na sidai da pit log bima manipur government phonga bjp government 23 na 22 phonga de gazette to have ma indigenous people on top ya na te ba phamrang khang da phamnai ba matik cha da ba lanik la choi ta ba khara kadai de no ore po moino oi de heta oi bi ya ba na te gazette amana history course of history change to ya ba na te isan pe adun gazette na karina chuga ya ba pon na te history khanga da ba moi identity se karai de la kuno moi khoncha ku le de gi 280 years mamang da moi brahmadi la khi ba ne khongja ya di se kuki se ko na la pu khongja ma se koi manipur de le mi sing de itihas se kuki se kana no khangdri se kari no ba masi ne ba ina hajani bati ade makhoi da nangi moina chahiu ma khoi kuki na khoi ne rak pudi kashu haite moi do operation nem chatherudi manipur se bom ba kari hoji bom ba khai re ba masi akhoi khangadabni india se hoji yong on gre ba ko ado khoi myam sina tan yen bi re ba moi india se yong ne ne haje ke ko yong na tan yen bai phibam lai bani hoji operation chathasuno yam pai it is a good sign for I lidna moi se mathang chatharaga kaino laro no I feel ro khoncha khulo de khoncha kul ga se moi ti mi am ta da bani aduna ai mathang se masing hang na mathak chala phajana ai ten na phajana khangje adu ne ai no khwai ding 57 mountain madu de le ba army sin kai dong le gi ai bon ta moi de man ko le ba ma le ba ko aduna hoji india no hoji tori ba se hoji divine rule tore ching tamam khaido pire ko adu de separate administration hari ba se ibe separate administration pa hite pi ya na tine ai khudong bharai je kin teleng na hari ba jarkhan hari ba uttarakhand hari ba jai nipu yang ke demand tor mutum phang pone ba kuki refugee ki moi state pi ya bro india de bo world ki itihas ti yaute refugee ki state ma pi ba si ya adu world ki history de leite ba manipur ne history ma create to ge di moi phamna bi jing to di khangdre aduga hoji idp khangde legi de khangti ma phona khangde masigi chikanan tholi kukin tholi natro moin de thori adi mathang de naga mu hale chang panjaning de ba kuki sing di amu isam yam sa ni mu di mi na te ba sa ma khalam ne ai hajege ba masi akhoi na ngasi hai ro yamna mong chum de ba ni ko akhoi hoji manipur se thari ba se akhoi drama makhan makhani moin na tori ba se aina pukien seng na tobi hai ba adu tawde hoji aduna separate administration hai pi bitara di manipur de pi tare de separate administration kunthra mari ne kunthra wa lak ne ba trai khudi ma ki separate administration pi bitab ne ba kuki ne piraga tai trai kedong pi ri toino adu akoi separate administration kunthra mari kunthra wa pi ne ha de machet thona manipur thamge de dum thamo kari mu kai de ko lekai gi administration ma le suno yum ge ma le suno manipur adu da mai seng gadam ni
aduna kuki si amurum guest neba moi si refugee neba they are not landowners na teba manipuri mapu na teba kuki se ma si akhoi na kari khang de ba ke ba sida moi sida indigenous su na da ba sin indigenous ne phongjeli kari gi wakhan de no ma si kari no aduna kuki de so ine hajening badi ai kuki command de re ai army le ni ta they are good soldier ni ko very obedient very disciplined makoi se hojik manipur da oli basiti akoi real akoi sipai khalak mi tu nate mi top ne hari tuni india da su hoji foreign indian nataba indian kuki nataba sing akoi da landara ga su moi dum sing tam yengi sine ba ko nakoi ju yam nung si sana na hani mong da hingba de dum ka su kai de aduga nakoi di mong du di soire ba adu wafon te pujege mai te gi civilization se ibe mai hanu saje ga indian gi civilization yam wang ne mai te akhoi gi mai te gi civilization se yam no wang ra ba khoi civilization yam wang ne adu gi mati wang we have india da constitution later da 1947 the constitution lagi duni india da election to 11 june 1948 the election to da madu election du ne sam pi te ba pasha yen te ba manipur election da paisa yen ba hogi ba 1952 gi congress ni lupa manga socialist party lupa ni yen ba se hal hoji ho ba singa ayon wari le khang bani aduna akhoi si kamai do ge bu aphabadu kauthoga aphabadu langthoga phatta borom da khoi look khre masida ne ba akhoi si kamai na hoji akhoi punji si kamai to hingi ya si khande da ba sinai ni am nunga je da ba do ko aduna corruption gi hoji manipur de be si industry am guli tretna corruption gi industry di lai corruption gi industry di unseen wina ko faceless enemy dona corruption si adum corruption si di bi khuli moi wakan de hoji to ri sini dana paisa yele na yellow akoi paisa sing de loi na pek tan paisa de auction view aduga ain haje de bo tha da matam di manipur kan ge da mi ota misak da party de tha de bi ba masi ga hejeram ke adina kuki demand sing che si da dum facebook da whatsapp da adi google sa dum lai sunu moi gi me ko dum chao chong lai sunu si da dum lai sunu ba ground de lai ta bo sunu na so de ni jari moi da li sing si da false ne de me am phong itna adu hoji di world khang ba ni ma ko ni to bi sing che na khoi si karai da noi na head phang ba ya ga dra ne refugee hai ba che na ko ni yellow moi lam de ne na ko ni la kano landa ba su ya ba na te adu lampi wai su ya ba na te ko mi bu sa ngau dan kak la ga hal ga demanding phang ne su khan ga no mang adu mang dun hing oro ba mang si da mang mu mang ba ko adu kuki le na hai ba du di dream le na dum khan bi ro noi na mali do mang da adu mang ga dream le na khoi kuki si di mang de dum mang phang ne na dum ka lo ba ka adu ga na khoi gi na khoi ne heta sumain to ga mi bu hat na tup na to ra ma phuna den sang a dun to ga na khoi so no bu ya ga no mi na su ya di so no su ya di karam ba karan na kar kan na ya do no ba adu mai pa ko na ti me ma phat da ba thabuk to ga apu bu phol ka su phangoi adu na apha bai be si di so no su ma teng ba ga ni maya prithvi gi mi han de ki moi na ma ko ka ga to bu the world se akhoi da moi hatred feeling am la khrab ne ako imana ba dai nam haje khre moi thar bu ai che so ma se noi da thar ka no ha ya ba ako moi da thamoi da thok awam pali ha ya ba kana no hi ning de phat bu ka ya sum de bu adu mi na moi na ha de fek da kai na ha sin ju li ra kai na ha re ba ko ma du na ti aduna akoi na chahi ahum he na third me ding a si phau da cha akoi kablu am khang na kablu kunthra ni phu che kunthra mari kunthra hong de bu sum bu hali ba se masih aku pulak punjel le kanglu puntra inde kudram punjel le kanglu masih aku lo hin gadam ne madi wakan du la kadan pulak punjel laga mi amna mi amaga mi kontrom de kana bada kanang ngade gine adi wakan du le gadam ne ba aku si kari unity litri no mate de na te lo punjel laga masih lo hin gadam ne ba madi na khoi na ne aku na wakan kan base yam wala bani ko adi na khoi wakan kita khanda si operation jin nati akoi pula punjel laga kaulu bam khang ne lam hin ba ya ba nati ko kaulu kuntrai de kontrom di lai si akoi pula ong to khante bam changi si wapam si khai raga pass round de luchin jake okay thagat chari babung na kalam rom da hojik si khoina yeng ba yari si cobra si ina julia da su thamja ba duni haidi maoist naxalite si masi lairi ba insurgency group sing si pramu that ki bagi makhoi ge chauba record che lairi bane dumakpu manipur da lakpada si matang che dumak ngam da bagi hojik tang
2020 dagi chathara'iba operation sida makhoi mi mu phaba ngamdabsina amu yengragadi papung masida 2029 sida north east ki oiba insurgency si khoi pura loision gani haibam su papung thamgi ko aduga tasengna thoiba conflict sigi masida miyamna pamnaramba military crackdown aduga mapung phaba combing operations chathagabani haibadu just mayamda nama aduki nama khaktamak thongakanda ngasagi makhoina union home minister na thamkiba 2029 sibokta north east ki insurgency group singchi loima ngasai next slide amadi maoist muthatkiba dumaina muthatpagi pandamda tharakpa oirabra haibagi wahang su pabung miyamna su mu hangi aduda natana amu lakadariba 2027 gi election si masi pangthokani pangthoi masi ayambada pangthok tabasu yana leiba phibam sida laingakna silibasi makhoi gi BJP gi oinadi winnability gi chance leirakta targadi pabu president rule laknabagi adumba achauba akahaini strategic oiba point amakhakni haibasu pabung miyamna dum thamnari sigi matang che pabungi mota pabung kari kamaini yengbe pabung dang thambiyo adu aina khumdring da wapum pita hajauke masai isan pi kanon haigi julen haigi do aina army maram che aina army officer na hairam dre din waitre akhoi army le jera pasi da akhoi village amada le bisda akhoi house kina household details se loina le ko yum sida mi kya le base akhoi the information loi le ko aduga details in loina khangne ko adu de ai se samne sulle rami assam regiment sulle gokhara sulle me ba home sulle rami khangye ba kuki gine family khuding makine mi amadi indian army natraga akhoi asana phal sireida dum le ba hoji shu gi de leri ba singse militant su moi oire ma army de su asana bi su oire ba same ne makhoi se madu 100% pa phone roi si de 100% pa phone aduna ne ba ko aduga operation na bi top secret oi operation is akhoi na kamai dom plan to gi bu akhoi operation normally 12 o'clock nundang ine pung amui mamang to khoi launch to masi moment ga si phajana kanam bhai ya bjana te sirida akhoi si kanam bhai de option dani khangi se sipai da bhai de adu moini satka de se de isa no pino ji haigi dina yam thamoi yam nongning ba mana yam assessment do yam phajana to we ko hauji chali ba se lairon kaino wifi ne adu de gi kaino khonja khul jai phajana du mafam do hanjana khong na sele bai ko yeng dana ma pura open tere ne pura open ne adu lambi suman khoiraga gari na torga dum chale ba lamna du ubia phone ba adu yam nang na bani na information di 100% leak oigani ko adu da oiro de belete adu na khoi sidai tawri ba sidi cobra sida satkani si chakani strength haibia de ko akhoi army da khwai dei top secretary si akhoi strength haibia de ba strength so ai haiti adu na khoi sidai da yam nuai ba ba musu nuai da hai da information je khosu adum tajai ko akhoi angang sing je isa no bin assessment phajana tawi ko adu da army intelligence network se information pirip se moi group tarama thoi mung le army ai intelligence ledger me ko asana pri intelligence le army se le crp le loina ma uniform person le ba sigi in addition ko sib le ko asb le ro le cbi le mayam si yam tarama du pau se loina ma dum khangi bani ngasa hari bodo information ki main si di home si di amisana paire ko defense ni rasna ni aduna akhoi gi si kamai to ge bo army sina mo asanful makha mu leite ba ko madam che army na top le ba akhoi faster defense army le re adu army gi makha do operation chi loin lakne ba adu na akhoi manipur to sina army de sina dabni na asanful sina ba army asanful sina mo minister home affairs ki ne ba adu na isan hari to ngai gi do pau si de loin leak out na kana mo faroi adu khulai de dei hai bi ne ba moi de le bi do busale lo re mi moi bairi bi do moino photo karno me gide makhoi de dum puthara ku ye ba adu di si ai hajani drama khalam ne na ani atu point mana home minister na ID sida taga dia dia ko mana tori bodo aina na hamu sida hajagi bani sida tori ba briefing se khara pbo ne haigi bane ba adu targa tor ba si ai ko adu real appropriate oi di police ki officer mana PRO mana
नतर आर्मी ऑफिसर अमने तौगदमने सि ऑपरेशन ग बनमदति मिनिस्ट्री नो राइट पर्सन मा गसु खंगनति पाउदम बसिगा मसाना खंगदुगा अनि खेननेबा अदिन मोय से असिने अखोय सोइबाबो हाइबो याबा हाइबो यारोदबा मोय मान हाइगेदमनि पुलिस ऑफिसर वन यू डिटेल वन पीआरओ देन यू ब्रीफ द पीपल एंड हाइगेदमनि इन्फॉर्म द पीपल अदो मोय हारिबो वासिंग सिदा यामने बि मन नुंगाइतबा अफुरांग खंदे याम यावरि आइ हाइजर रोइको अदो याम सामना हाइरबदा बि नौ हाइबदो आइ पॉइंट खितगा हाइजौगे ngasi tanja sidane yamna nungaitaba mana akhoi manipur tawribase ngasi si hojik matam chi su yamna chire matam chiri da tanja BJP Congress na dum tawri ba hojik chiri da BJP Congress na vote tawbu ye tawtibe san pina hojik hari sin akhoi si manipur si hojik akhoi dalai ma ma dele mangum bane ba khoi hojik ngi ba kanu si hojik society si akhoi kari hoidona kari tawna amu khangon na te ba सिदैदा अखोइना 1960 or 1949 दगी इंडिया न नैदन लाखोसी अखोइ इंडिया की सिटीजन अमा बुना तेना तिन ग्रबा अखोइ वोट नैदन तौग्र मोइ खनग्रबा थबोनि सु उठग्रबा सिदैदा अखोइना हजि कांग्रेस ने बीजेपी ने सुमाइन तोरि खोलेना अदुम अखोइ अहन मरुइना अहनसि आई हाजि 60 देना 80 बु मनुंग लेबसि इवन दैट इनक्लूड्स मी आल्सो अखोइ अहनजिंगि भाबताद्रि अंगाम भाबताबदि लेना अहन भाबताद्रि मणिपुरदा अदु थाइने देगेसु अहनजिंगना भाबतारमने वारिबनेबको इसासिंगसि कमाइन तो गाइड तोरगा मोय फ्यूचर की मोय हिंगोगदे पुंजिसि अखोइना लंबी डायरेक्शन दे पिरमसि हाइबसि अखोइना खंददेबा हौजि मणिपुरसे पुलप पुंजलगा मानि मैतैते नति लोन पुंजनिगदबनि को एक्सेप्ट कुकी मोनि याजेदे तोयदना मोनि यादे अखोइ दुम पुनबे को मसि पुलप पुंजलगा अखोइसि मणिपुरसि हमते से वाबा याबंगी वारे अखोई वाबबो खमथेंगबनि को होजि अखोई सोशल दे हाइनिंग दे सोशल चेंजेस द मरुइने नुपिसि याना वाना लेहिबको नुपासिनि मोय था चारगा पंगनु नुंगाइ ले मसि अखोइना खदबम चंगी अदुन होजि कांग्रेस की बीजेपी की वाना छि वाफमजि टोकसेबको अखोई मणिपुर कनबगी वाफम छाना थमसेबको इलेक्शन से 27 तौबुये अदु 29 तौबुये मसि अदुम कन्फ्यूजन ओइरि आइनसु वाफम छाइजनिंगते अदु पोइन अमन अखोइ मणिपुर दा सिमिट्री नि थमचेरन खालेबा सिमिट्री दि मणिपुर कनबा मिसिंग न लेखिदेबि सिमिट्री मको अदुगा मणिपुर मांगनबगी सिमिट्री मन अदु लैटिन की बनाते सार थम मदुम मिसिंग दुना फाइ मोंगमगुम मफम द थाराबा मोय मदुम मिने दो मतमना मिंजंगनबा अखोइ मणिपुर हल्लमनसिंग नहासिंगे पुलप पुंजन होनरगा नहासिंगसिना अखोइ स्ट्रेंग ओइदोइनिको मोइसि लमजिंगागा इबुंग नोइ मणिपुर कलोसेन मोइन खाना मदु अखोइ यामना हल्लमन अखोइ खुदिमंगने माइरा बाइबि खंगदे इसा मोइ नुपि ग्रुप नुपा ग्रुप पुलप पुंजलगा होजिते अखोइसे वाखन खानाबै मतमने हाइबोनिता होजि कनोगी नतियबको होजि वारिबसि मतेंग पांगनबको आदि होजि मंत्री संत्रीना मोइ होजि चीफ गेस्ट होइबे टोपिरो होजि चीफ गेस्ट होइबने फंक्शन चलगा फी फजा फजन छेलगा ड्रेस नाला चीफ गेस्ट वाथी वारेम तानिंग दे अखोइन पामजेरिसि मणिपुर कनबदुनिको नोय खर खंदबियो मणिपुर बजान वारिबसे नोय थमोइद फाबियुको मसि अरोइब लाखिनि मसि नोयने चीफ गेस्ट होइबदो अखोइदि पेलेबको अखोइन ngangiब ना आई जु पेलंगनि nganगद आई असेम हाइजबनि नोय वाखन कर खंदबियो नखोइ थम पाइरबदि थम पाइब तबियोबा सिगी चीफ गेस्ट होइबै मतांगसे मखोइना ओइजगेन लाकपदि नतेबा बाटोन नंबजे हापिमनेबा मसिदा बाटोन नंबदा मखोइबु चीफ गेस्ट ओइहनबगी उइए खोइजु दुम सोशल मीडिया सारी अतांग अतांग बरानी अतांग बसेलगा रिबन कइबनि दो मसिदा एडवर्टाइजमेंट तौबदौना मसि कलौबगी वानतबा लैरिबा कंडीशन सिदा करि हाइनी मागी फैमिली ददि थोक्त्रमनिना मसिदा कइनो सिल्लिबसिंगसिजु तसेंगना चीफ गेस्ट ना करिगुंबा फंक्शन दो लाकपा मतमदा पैसा खरा डोनेशन तौरमबदो अदु उरब्रा अदु खंतंग उरकांदा मखोइसे अदुम गाइड तौरगा लैरब्रा हाबगी वांगसे पाबुंग अदुम कइ हाइनी अखोइना फनेयामना पाबुंगना फनेयाम हाइरासु प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर सिंगनदी खुदोंग चाबा खरगी दमक्ता हाइबा तारे मानि मानि इसा नुपिन हाइ 100% चुमी अखोइ समासिदना पैसा हाइबसिन मीसि लैबि याबसिदि ngasi मणिपुर मजा मुल्लिबनेबको पैसा सिसिन मीसि लैबि यारिबा मणिपुर पृथ्वी मफम त ओइद्रसु मणिपुरति आइन हाइजबना पैसा चेदो अखोइदि खोंगोतखिबा पैसा तिन अदुम लौबियु अदुगा
노이나 마니푸르기 간부기 와칸 칸드라가 나 코인 직비에서게 와티 와렘도 가나 다도이나 하이보니다 나가 다리 마니푸르 간부기 와강운드나 거 허지보 드라마 사람마 까리가 갸만 다데바 아두나 이 하제버시니 아코이 미팅시 마타 망나버기니 아두나 얌나 얌 누아이타벌 마니푸르시데 아이나 제 사보징 아토바마나 아이니 마시 카노 하제비 와네티코 옌비우 고농다 누티기 허직체 kirtan도 쫙 샤리고 시용 뒤에 뭐 아잉 사육 접부터 아 마치 안갑번에 마칭 기봉은 더버까 아들 마풍고도 왕카일레미 셀레 아솜 셀레 everywhere 호지 페스티벌 짱짱망 학대네 커뮤니티 홀 징 싹싹범 미팅 작업 번데 까리 묵도 돼봐 커뮤니티 홀 레가레 싱게 미팅 작업 번데 아무 동네 때 싹싹범니 고 마니푸르시데 아시나 다이비티스 나 아이 하이저로 아이 마치다 양건 하이저로 아이나 하이저버디 아코이 마니푸르 간나비 와칸주 카르 간비우 하이비 와니도 아두가 아두다기 아이나 와풍크랑 참전 벌레 시 슈룰세 깍박깍대바 그라운드 룰디 뭐 한테기 마땅히 두가이 디하레 뭐 오퍼레이션디 놈이 카플레드나고 아두나 아두디 아모 파레 마시데 현드나 호지 마니푸르 도리버시 ILP나 호지 이날라인 프라미덤 레이드라 타 호몽 쿠딩가 이타바다 루파 차니판 로이 아디 리싱 차마 볼로이 모이 파샤단 뭐 토임 ILP시죠 아토범만 한 밤나이바 저범 나이리 마니 임팔리에데 트렌 라넨 아이드 트렌지 슈글라 라닌데 아이 와칸다디 슈글라 라닌데 임팔리에 시데 아 간의 싱다 좀 로신기바 마담 트렌 라 트렌이다 코이는 कंट्रोल तो वंगम द्रिएबा मिटोप सिंचे द्रे लागा दे कोई सी पटना ओलन ने बसी मफं इंफाल से इंफाल इज बिकम पटना तो लाकने बा मत तुंगी वाखल से दे लेरी बा कोइना अहन जिंग ने सुगन खन दे को अदुगा अतोबा आइना वाफम अरोय बम द हाइजेगे हौजिक लेरी बा एमएलए सिंग दि मणिपुर कन मंगा मोय हौजिक लेरी बा एमएलए से हौजिक लेरी बा सिंग जे मणिपुर कन गे दे बा एमएलए नते बा मखोय दि मसा मसाय नुवानी इमुंग मनुंगी अदुदगी अदुम हक्तने बको हौजी मणिपुर कनगदबा मियोय सिंदी मसाद ऑनेस्टी लेबा सेल्फ सैक्रिफाइसिंग स्पिरिट लेबा करप्शन तोगदबा लेबा की दमक थवाई कथो पामुदो मिशन दु अनोबा ग्रुप अमा लागन मणिपुर कन मंगमनेबा ख्वाइदे लुरिबिस कैरेक्टर हसिसु मरुनिको अदन पजामियमना अखोइना आइन हाइबो वायम सिंगसी असुमबा अफबा मणिपुर कंगद मी अनोबा पुथोक पियो बको हानगी मी सिटिने आइन मोय कहलु कहंदगी नति मणिपुर कनगे द मिदी अखोइना उरी बसिनिको अदुना याम दिवासी याम लई आई हाजररो छाइदे लोसन जगे अदुगा अखोइना ngasi खनगे द बदिको मणिपुर संग द कलोंने हाइबसे अखोइ नेशनल पार्टी नदि ओइररो को अखोइ प्रजा सिदे लेरिबो खुदिंग मन पुनसलगा काउंलु खुदिन पुनसलगा औ इसागे दोल सेमगा मणिपुर द कलोसी हाइबो अफमसी आई लोसन जगे ओके थागचरी पाबुंग मखा जथज आई चिंगदा पारबुंगदा थामा मुंग लेजरमे अखोई एक्शन ओल ट्रेनिंग गिता चिंगी प्रजा सी यामवान हिंगिको मसी आइन उजरपनी फिजिकली मोय पुंगुम धवली पारबुंगदा तोरसी मोरो का सिंगनी अदुगा मोय प्रजा सी यामवान हिंगेबा हाउसिंग ऑपरेशन चही अहुम सिदने चिंगी प्रजा लाइरबसी अंगप फंगनो वारम दोइनेबको आइना मसी मोयदा कनो तबुयन एज ए कॉमन मैन ओइना आइन हाइजबुवानिको अखोई खुंदे तंपाक लेबिन खिदंग फबनी सेकंड पॉइंट आइना हाइजेनिंग बमना थाइना 1949 47 दगी ngasi bok da khoin ur pasida कांग्रेस ने पाल मशीन नेहरू की मतंदा नेहरू गवर्नमेंट है दे लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट है दे राजीव गांधी गवर्नमेंट है दे बा नरेंद्र मोदी है बा ख्वाइदे की फत्ते बा प्राइम मिनिस्टर सिना ओइ बदे की दी मोदी गवर्नमेंट है बा मशीन में याम ना इन हाग जब पोट मोय मणिपुर दसु सिदे मतिचा दे मोय ओइरगा मै गवर्नमेंट दी गवर्नमेंट नती चीफ मिनिस्टर चाहिँ मंगा ओर दी मा गवर्नमेंट नती बा मा गवर्नमेंट असी पार्मिनल नॉमिनोकल्चर ने मसी वाइज होंगतोगदबनी मसी नरेंद्र मोदी ने मया खी खिलगा फोटो कुदिम फ्रंट पेज नुदीगी यावी आई फ्रंट पेज सुई निंदे को अदुना मसी अखोइन खितन खंदबम चंगी अतोबा लास्ट पॉइंट नम हाइजेगे मसी मणिपुर फगत अनसी हारिबसे हौजिक फत्तबा मयाम अमा हिंगिबको अहन कई हनुबा मयाम अमा
मोइसी लोइबो गाइदोरिब्रा अखोइ प्रजासिना ए हाइजनिबती मखोइसी 29 द इलेक्शन तोरदे मखोइ खरदी 27 लेरिदना 29 द फनेयामदि लोइखरने ने इशोर खोरमजे फत्तबा सिना नेबेमा फत्तबा मिसिना अफबा थबक कैदौङैदे तौदबनिको अदुना ngasi मणिपुर द फत्तबा सिंसिना ने मणिपुर मांगन बने मोइ खरसिन मांगन बने आइनि इशोर खोरमजरी मसी मोइ खर फत्तबा सिंसे मसी अंत पुंसीसे तेंजलो हाइबो वनते मखोइसे हेक लोसनबा इशोरना थौजान पिबियो नाइ निजरी लोसनजरगे वाखम थागतजरी पाबुंग यम नुवाइजे ngasi